Bagere tamba he bazan picture chipagire bofugire mu mudulere fare. Mifusane fugani aboro dundu ko limbasa azande ngogu yona gyafu ko chigire bore. Vuru Uganda na baha na zegi odunduko. Gibawende sene froni dunduko. Geri monga jasini banzim Venancio complet. Minga borzeke zande ya bachikare zoyo. Bobanga Venancio banzim complet. Ni Wilivuru Madoro. Ni Nanga Antonita Bamburuka. Ni Wilivuru Jiko. Tungare nga baza metenga uboropatika bobanga bachiko. Tunga nina nga kurombo nivunga uboropatika ili nga ngwepio Wilivuru Jiko. Mireki misono kwezo yoda babe mikizo bokumboki yo chipami ama John sumi ama limo ku kanisa yo kanisa sono shere mikioro kumboki yo chibegani bishop nga Joseph Gasi abangite kubariki yenani ku Uganda no mekanya salsona ani ono chefo yese mulika pa mikibari kege kuyembe ndumi kama gasungeni giraka ben na mi mangi so ben na society na community nga gani nga gazande na kuranga tunga go gwa burumi so da bayo mirika fratoni chipai background wa wali kimipani mi yesigi primary school kana izoyo mikindu kumboki yo ankirukie ku Uganda no mikeki yesigi all level rogo school nga St. Charles Luanga college kobokoyo kana chibe kanisa akigbariki gakohoi manyo yodumia ndoni kimwe senior 5 mikini bukuru seminario kini Kampala yo yome senior 6 rogo school nga Kabaka nga Lubiri high school Brangi Mengo yome senior 6 ni mikini ruchekini nduku ku university yo rogo university nga Nkumba yome mwenye bachelor ni rogo business administration on meki specialize rogo marketing woye mi ku Uganda no miye kisoroga babiata bamba tane kizona arwayo ana mama gansa kwa arwayo chipana kelimanani rhino camp yo ogba borore ki ochayo imwene guranga ochia ono ya balan kuruguri banga wayange ono mi araka ngata ana araka arwayo batayo mi bali ki Kampala no kire kiraka Kampala hano mi aduki subuyo yo ana duni anireki ochipaga nasa chindi dawo rengano gumbanga ngami ka kukembuyo mini bali na family kinika kukembuyo michero go bang orogo kembo nga kiri adongo refugee settlement boyale yo ludumini. Okay, moyo na dana da family yonwan mo pa bora ile pe tamba emmi gu community nga gazande tu boyale yo mi mo ndo ka kena pai fu yo chubegani bianga Reverend Charles Baimbe ya shakanalani ashako ni gani bien ana ya masharano kuchibeko mi adoro ko central zone tabani ya paraka zone progo biswe unanga central zone tuna kana chi ududo na mbekoro kidadala adi banga magamaga guragura du kuchibare chigore bodumi ni masa de kaundo pa kuma pakana mina sedika mi biraka boro arakarani ga ani parakarani upa mina sedika kenani chigure gwa miadu rogo tamu nga ana aduna wene miadu na consultation na gani bia kuma aida skana mi ana share na gani bia ana dunguna chirani mina ya huyo mungo meeting adunguna chirani anke sedika fureri gupone bipagani apanga gazande sanga ana biengame shinarani na bukanya sadulere kanja pada bachiro no wuli na mo shina da morona kana ku bolisio iyo gupani dumwa ondo nani kina mbatai lakini shina nani nga hati kura paka na onga gunga paze anaida kusabulika nana kutabaporo ya apone bipawo kapaye manga defilement kumbo ako jibana to ni gude watu kekalide ga to okay dana ya borodo garani kusende chugaranga 18 inembo gulenga defilement gushikili apari kugudele wa manu ka kuswa no kubolisha aboro ni pe kaino pe ukini poruma zeni ko jo kurupa bole chiporute akini byalu ngishina nani nga hate gugudele kani banda haki furalie na agume ikimbuka jihe ikita kuchipa
ugudeli ye nango ngame pa mwengiru udule se nshongo luchiparo ko rute unukambo ndoro ko rukindi unaona ulika pa kumpata kuso da bude gani focus adu beli po da bude so mia masa da buso ba pa ne bi paparanga poro ne bi pa kumpana jeni mi masa daga kena pa kasar ka furafuyo ka resolve ogwa difference isungu wa borosa we experience do ngago padu bamanda ko bana de tinga complex naida muduna mamu naida muduna bene bena naida muduna gu skills nga counseling ula panguro to bana go pamya wulike rogi ba wulika pamya mamanga counseling mi mamanga leadership mi mamanga public health public health no wa kuraha orogu ngaga counseling chidumi afo kazibi ko organic community ga wodo ka boro fureliga ya pa kinin bakaji he da bacho kini sun zazareji anima sadaka mbaka daroga pa ya bangma da community tanga gaza na kura ngbatunga wuri azane na ndo kini sumuna ade da boro kura ngbatunga chikere kana pa ono shida nga ani fureli ono ndo na de boni so mani na ndo organic community ani fureli akini bakaji pa shirin bangba we sare miye ke ka rugi rugi me ka rure me yengo ka compete na borota ukeni yaga mileka ko kaini yaga no ngamile ka compete na boka miyengo kwantale minga bakumba minga responsible mina kwele chini mina jale chini mina wule chini minga establish already gwena sadare wor gweze jire nga gupenga ga community kuma apana manga ku Kampala no guna manga ku Boyale yo guna manga ku Arua yo guna manga ku Poko yo Masindi gulo gwara guduga ani azande robo yo ane inongo pachi para ane inongo pachi pada bachiranite ani na bakere para kapada bachirani should be mi nga wa community na yame chingbango mina masaraka kina apa imwe na pachi pare mi yongo ko ndo ku kemi ndo eme ye chininga sa poporo mona ya identity minaida gubamba tapa miaida kam mina mwego berananga anye seji ko inongo pachi pachirani bazande ke miyane mikiyame borasa nani nga weli tu bazande mikimwe no weli tu koni ku Kampala yo rugiri bagiri bodu tu koroboy mini pachi pako giri bodu ko na family giri padu chiko yo yi wanyara kawa ogwa bodu awayo ogwa bodu ko boko yo ogwa bodu gulu yo mi ani mi ko pachi pachirani anafra robo parani anini parani anini shinarani wala ne inongo hote ubamba tapamya idengame ani nishetingo shinarani nga bamba tanga wishiranga parani ogwaza de duvuru Uganda ali na boyedu ko igo pasande fo wuriyo kuma ari bobbe ogute na chari boko no school yo ine yena wuriongo de yenani share magari gobere school wurire bobu yo poro nani wuri yugo pasande fo birani abore no ku benefit which way no paro nga muini parote bu benefit uchini nga sa katinga kare ho na target ko geni boro indikindi dachiro mukuni yamo ngazani gini padike ko panga ngazani kyo kya yamo cheza nga gini padike ko panga ngazani kana fugoro tambaye foro kamya wure miya igongo pazandane fo wurete ikiri be wure gena maina ira wuri kiti kene mizatu mini mwechere ngame mina pikiri poboro muno gwa bado de miaga parete gile pane kamanga chinga gweye manga identity wene shina nani kina chini wene shona ngi agaza ande pekusayo naruke pidulele miade kupanga andi riva ani jingishi he na ki kiriteni o Kristo andi ristoha na kasaseni henga sa wene shino pane shiparani ngaza ngame ka geno ye kokoro monga kumba mojumonyo ikibike no birozegi bamba time ape fo bironga ogeno yeni oni fuba funi kieda mbulimbuli mefuni wamu ine ki yamborke ya baba jano duzegi wamu kaye mu yeki jini kugume musi mu yuguchiro monga bayra koro ki yambulimo na atunga enda mo chambu tunga rungada is okay guboroma ma mu ani yeni geno ale gumerodu kati nge kuboronga ni ye na kura pasao wale ni kijina kide ne kai even ka buy for wor kaimo kana wa muna jini kugume
mwa no san chiro kai no pa nga go meda ba chiro ne go borale kurale bo bere ni magari bere ni go pani na kama ni manga bere ne go so na kila kala su ne kafsa u ne beske drone ware kai no pa chiporo ni ya kura gani azande kana ane shi une atika wari go borale kiti ne ke mo mabata kango ho chidimi a chini we bene shino nga jabor ko gome go wehe nga iliso ani nga azande shino nani engere iliso ane berete mona kai ya paranga bakumba adu wa gudumi dule paranga na fara fara ka shadu wa bakumangami mine bi umbetafo genwe benga mvu edulele ina yana mvu enga bipate mona kai mvu enga bipate mweni waje ni sale mira miduna mvu kama paranga ne piana mena zanga mvu mina mvu edulele mina experience mi mwene gini modu mina ne kenya kyapa chidumi chino mvu kama yenga bese me gwenga mvu enga no chinana ngati iliso ando kan fuliso obokwe meka china chirika fuliso fugani abakumba gani asonade gani even aninga pa kumani fuliso fo wirani iliso doka chituna poroyo kodati se ngogu bangu apa urepa miari ka frachipa aneme anafrana mwele gwena wonga abro Kampala abro Boyale abro Gulu wakenya ogwazande duno ikia inga so special chogwaza ndo Boyale worogwe ndo Boyale nga so special chog yane ana sadaka kisopachirani base ligo gorakanara ka worogu badwani rogoyo because adu mi city yo mogyo duele ma rubachote no dena pewo aninga sandesa gupajire nyimyai myawo chini chipo ibangiri badulelenga oyi bawara gafare nga minaide kakodazande muneka sananga meka kodazande ogwa pamia de kanishetiye keye na azande na durushina nane batano ngo kumbo kuro kumbo kana hanga dungura tisenga wemia de kanishetiye nga ani dunga no urusani katigede ngi urenga gani nga gazande ogura du Uganda han guurure azande na boye dungu kati vradunga gen ani ka vradunga gen ani dunguna chira Kampala antere ana momanga giurure ana da ku chipono oni dungu ko sanga azande meye ko kurunji karete iyo gopanya da ka nya beranga chire ko ndora ni ke koda ka kodara ni san minaida ani foranga no ni lihe pa we gidurere mwaka ni munge chimangi chi ndora ni adwa abrosa ana mo gani bunga go rupombo ani ka tingije katingame aneme gigana durere anika celebrate Kampala hane ogurani ene beka yani yeyi ogurani ka gina do kani yani ani celebrate nga ko Boyale nga wote oguya do ko boko yi celebrate ga ya waina manga independence mushi kura aboro yamo ina celebrate ko kura raga wote yes ani mange and muneno ga benefit nga gine benefit nga ga dumuna ti se rogo rego pombo wuru gure godura ne ino chirani gure godura ne yugushina nani kurashina ubena pakana na mangaga mangani ubena mangani kana chi wogunado bab kiri adongo gani adando boka yugushina nani wakamba ngani mi ali pokuto banga nkoto omuna yena ginicha na mura magera gadi padu tere mo cha Kampala but ali kama kana banga ngawo shiguru ada ade yongo ka demonstrate onwa du ya na magani yambata ogwe bidana so na menga ogodo godo ali ye ngo kapasa kedra wande kapasa wande na no ne mechipo nze mekifu chambonga chipaka coordinator Paulo ya bali tukakoda aborote no gupanga ame maktabu weli no chinga hati gupache kani pehenga momududu nere chipaka koda azande we mina ko paka koda azande momune elenga me ke bawara gafare du Boyale maktabu headquarters ne kadu in Uganda ni kadu Kampala kura bara gudu azande rogoyo ni kadu na coordination office mi amanga shiwanga ogwa badu azande rogoyo coordination office waka jiro na gani foko persons ngogu paka boro iyegini he anda kuchini chikimandu shikibyo baborole yodunga the link kujigani community orogwa abale na aba kusai kurogura ati ya wa Boyale Arua you already now organized inege bia inege ya bia be dungo nege ya executive be dungo woye mo be yapa iyo go panda kuchini ida kuchini ana meli kwegi gunebi paza de dungo chimandu fu yo dungo you do the capacity to the community
Guvene pa mainga finance ni ka do han. Finance is an administrator. Kange gini ne bi ku panga shara ko handoro hane. Ami ne bi parandu nga pasa nduko makoke na hani. Kune ka handoro. Gopa mainga me gizo barago ogwa pa mizuko rago yo. Mi ka wuli ka panga me chimbang ba ka delegate powers. Mono kama ngasungeni samo shidwa na mesapchi. Maji maktabu kina kujimo foro yo. Abodun ko mana kana une ekipi mana au pale na abodun ko chana mesitini china dawo nga ani funga accountability no party mine chipa mine ka frali mufunga accountability ogi gumana community a contribute chipa pa wagi dure moja pa na ba kucho munuka use tabana monga the king of the place munuka japa munuka usungweli gumana kizo yana ga family pali kinsko. It's wrong. Katingyanwe gi deputy ni ka do kuraba finance ni ka do hane wala tabani the executive ni ka do or wa borole will be assigned with role in ka pa bian for you e mangi anga che academy ni ka do batano hale shi mangite but am the overall borole ka sana ki ame good distance zo bangada boyale na hane wala na ruwa and so on me do in the center me babare ne pulingi chifa lenga is ka ko de wa mini bali wiso kai mamini madani mimi bali saa 7 madani sai dasha kanyi bombe ko pajamu yake madani za saa 9 mimi yake ko dinde hapa akiye shoko pana sa mimi bali kaka kubuyale. That's not an issue. Apart from bara mini gure aboroka na hanechire kemi yare for bazand pictures making yami the best for one night mami ne pepian madora do ma minga kusama kupana idaka ko datise mina best 1 day or 2 days shakwisa ngapate akiwogona akibuke jirogo apashada ani bakaje bilibali kakaragache so shidungo kupande kamanga gupa mwenga we kajo kasoko panga aduni ko jirani ngaza ndesa chimbangba ani batakanga ge paibe ani fo gwa borado rukura bara kungawote kenya ani ko so twete kana kampala ani mogwe ka yama amichika aminga na ya aminga borote ngawote kisoko no buye du kampala ani ngaboro no chiwote shiduke na parakapa ani kabwa china gyatse anasona ngate urupado achiranite ande gi key focus nga equity, unity, equality, transparency, accountability. Dobogu yanga ga equity mina afro no this is unfair. Community ga boyale ga arua ogwaragole na aba na complain. Nga it is unfair. Shinga fair ate fuyote because we in my sideline yo. Where in the feeling they don't own ya ha own own it nanya amitika nga isolated gisagation nga it's not too late, it's not yet too late. Technology mamanga is simplify hapa gisagation nga because aborona expect even ka jafo mbali nga chairman ami afranga tension me epido the right time shada mi frane dule nga wadu mi do na ru mi na speech pe bora gafare gisagation nga gimya borona ara gukiri ka bora gabafare oni na yena baka na ha gine guarantee do kanyana me bi ngote nenye wa borodi ya accept go result ta ya accepting that kangu kupanga wakeni yena bara gunara gunduko kani bido dunzu nga the right person minga wuli bakumba minangira tutumu mina kopa ko minangira kuropa idudumu mi wuli gude mukana nganane te ko miro kana kure bora wonga uchele ka shikire wata mina sage shugo panga online voting eki electoral commission ne ka suspend iya chat or iya unnecessary conversation on the platform kimangenga gurana ki announce nge giurure ya bawara gare mohane mukskas gavo munyame mungaso ende so gavoto nanfugi bordulere shiri mine yechini miye miniko songwalide ka bawara gani na minaida ogwazane duane ibile pedoguyo kemi datacho ibile bikini dodia bawara gafuni ibia ngame minga kana party ngege minga kana gabo party ngabo yalete wokeni yogumumune kemita tenga ifrebo frani ani takama campaign makamiye kwampala ruwe yemene kitakimigimya boro mikeni ku
kwa arwa yondo ko boko ndo gora gore kibidi ni aboro ini do yaboro gafun negini po dururi chipa nyaru chini chipa mi ya hane kambaka daroga pai mina uma aboro mapata bege padule ani ya hane kambaka daroga pai apaka na ho ana mi abera hanga kashimbangba ani mwengihe ani mambo kangu panga kumugani aboro na paranga ina ko embassy yo ke bingo ndote mina sana chelengo go embassy le shatu chipana mbatunga we antigani ngamba tunganga go embassy chipa South Sudan iya bodo South Sudan na lengo beni mini ka mingo go borona daro go ba miki fure ki filefi mina da ka pe wengo froni ba kumbanga imi mi mara ka kumba sunge na ga community mina apure chini na jare na wure ngai dashara ogwene ka ba oraga on ke bijare bi pamanyi game ogwa boro ana ru na yone boro de gbe qualify sen I ba oraga fulini chairperson nga gaza ne community vuru iganda ogwa riso dunga me bazane kam confusing ara me ngami no sungo fo boro okuni ba waraga fare odum ka na bakara pana jaro mun kai ya kra foire fo ja fo mun kai foire odum mi fo fo boro na ga bakara pa fare mi sekiro ga mi be ka fo liya ma mi kitu ku boro alga sirani ane de berote amini de barete bazande de barete mun na issue na jaro din experience du bare ka fra afrogota ane me foro ligu padu bomdaro na jaro yanga daha limbasa zande dunduko nara kiri oni fo mamu frani ganya boroba waraga online nara go dunduko aniko onu gien dure nga gani ga gazande ga boro na chi kineno ga boro chi muku felinga contented nga for sure ga boro ma chi genuine kini yamu shi park na kampala shi kina hane ko dati sana frachi pahare uyemu sana frachi pahare gwa dete na frachi pahare accountability yote transparency yote equity yote please mina zodro mina pefroni ani gichirani azande oni ekipa waraga fu Banzim Justin minena change mineka change ogo para anatona constitution owa loophole yo anaka amendena abaha anika even guru ikamika asiwe hini kura group kana nimege ba ya asiwenga hini tema ani siwe hini ne zatu dukosa women group kana na asiwenga hini ama mo butu dan siwe na hini nai so shidungo kupado chini so minazina hefa zande dunduko oni ekapa waraga fu Banzim ukumbani ka runo wasa ani kama gasunye no ndo mina manga sunyani sanete o baka mi pefron mina manga sunyani sanete mina borone jigo tuni iya opinion wala idea na kura baboro must be valued and me do can value her boroma manga effort ka point to be ka frafare ani mina value her then ad kibi wakani mangi sunya nani chipago sono gaga gani community na wado and cultural nyane ko ndo gani kindo